ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯨꯟꯖꯥꯊꯥꯡ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ MLA KH ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ AK ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯨꯟꯖꯥꯊꯥꯡ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯗꯥ ꯍꯤꯜꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯂꯥꯄꯍꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ngasi sangakhiba PHC ase nomada pung kunmari service pinana pandam thamle amadi hariba center asiki makhada kaithel manbi amadi Persian sub center ani amasu lairi ngasi sangariba PHC asina mioi listing taret sama kontra homdoi da kana phangangadori staff nurse kulum doi leiba center asida OPD nursing room minor OT immunization room IUS unit sing gi khudong sab sing lairi loina ngasi sangaba ki thorma the health directorate ki official sing family welfare services national health mission amadi kalapahar gi mioi kya su saruk ya ki thorma sida saruk ya dun kangpopi assembly constituency gi MLA nemcha kipjena kalapahar health center asi gi staff sing na thabak taw matam da kathok loina tawbi na amadi mafam adu gi miyam na su staff sing the cooperation PB na appeal tawki पैसा दरकार है रसो हौजी की पैसा से कोई ना 2 crore each थम्बदो हेक लोयर गाबू पेर गाबू पुंग फाना कोई ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सुसांबु खक्ता नते थोबा खक्ता नते बिसेबु खक्ता नते all district से फजना पुंग फाना तो ना हौजी सरकार ना तो बनी हौजी बुदी इलेक्शन तक बकांदा पार्टी मबिंग दे हाइरो ना कोई खांगेदा बी दा होबदो बचेलर है मधु कांगबो ने पंहाय है बनी पाहाय रसो ओइ दि चिन दांगांबा दि हेबनि थबक दि मखोय तो बनि एरि कया उ hayengdagi haugadoriba tarasu Manipur Legislative Assembly ki tarahumdoi suba session ase haubadagi loiba fabu local TV channels in live broadcast tawhanbiu hana thangoi ban assembly constituency ki MLA KS Joy Kisana speaker amadi house ki leader ki pungning singsilakli ngasi khoya thongda leba Joy Kisan ki yumda pawmi singa unaba madamhakna haikibada assembly da खनगदौरिबा वाफमसिंग असि मियामदा मयेक सेंगना खंगनबा मथौ ताई गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पु ओइरो नत्रगना बजेट की मतांग खन नैनाबु ओइरो मियामदा ट्रांसपेरेंट ओइना खंगलबदि MLA मदि मिनिस्टर सिंग गी थौदांग करिनो हाइबा मियामदा मयेक सेंगना खंगनबा ngamgani फोंगदोखि करिंगबा लोकल टीवी चैनल सिंग लाइव थाब मतमदा गवर्नमेंट दगी सेल तिंगदब लेरबदि लेबाक मियाम गी खलगा MLA जोय किशन मसान अचंग एक्सपेंडिचर पुम पुथोकनी फोंगदोखि तरासुब असेंबली सेशन के होरकपदा लाइव टेलीकास्ट थाब होरमी अदुबु मधु करिनो मरम खंगदना खंगथिंग थिंगजिन के बाइबसे यामना लाइबक थिनिंगाइनी अचीवमेंट मयाम अमा लेरमगनी लेबम सुथोई मधुदा प्रजा मयाम न पेंदो मयाम लेबदु ओपोजिशन मोसिल तारकपदु गवर्नमेंट सुमाइना सेंगदोखी हाइबो वफमदो सेंगना लाइव टेलीकास्ट पिथोगा मधु खंगन बना चुमगनी स्टार क्वेश्चन की मतेक तुकक लाइव थारगा यामना लूरिबा बजेट मिफमदा पास तौरबिचिंग से मसी उहलोय खंगलोय हाइबसिदी लोंजा लबथुनै हाइरोदबगी मरम लೈ नाकलमरमदा पाउमी सिंह हंगबा वहंग अमगी पाउखुम ओइना हयेंगदगी हौगदर असेंबली सेशन असदा ऑपोजिशन MLA अम ओइना प्लानिंग वर्क्स अमदी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मतांगदा हेन मियंग संगनी हारि जोय किसन मखा तारदुना प्लानिंग डिपार्टमेंट ना थादरकबा फंड सिंगबु वर्क्स डिपार्टमेंट खाक्तुना थादरकबा सेंफम अदुदगी तंखाय खक्तमक फंगलिबा से ऑपोजिशन MLA नि हाइदुना तौरिबरा हाइना गवर्नमेंट दा वांग हंगलकली अमसुंग गवर्नमेंट असिना सिंगी लमसिंगदा थबक थोरम कया पाइखलकनी हाना लाव खोंगनबसु थबक ता ओंथोक्तबना अयामबनी हाना गवर्नमेंट बु मराल सिरकली प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑर्डर से वर्क्स डिपार्टमेंट ने कक्थत ngambrai se am chobo wahang oire haitare aduga CFNPD na akhoi gi chindan ama laurga praja mayam na cheng phangandaba manipur ata phanganriba asugu mayam sai highlight togani Manipur Development Society na Manipur gi lairiba central funding gi thabak mayam
engineer trying to traum the kakleiraga 2000 crore gi mathakta work execute tokselaga thabak loidana thamba leiriba paisa mayam dugi sizinabam khangandana matong manung khangdana aranba tawse masida hene emphasis pigani khoi works ki daida hogiba non plan gi paisa sing sida yamloba senpham de 5% yong na sing da thada de sing gi chakwa tharang tawi tawena laujerabasu thabo oina paikhatte sen oina yanthokte bse marik chumna khangangani Noma Kangdana, Piglibangang, sing the Satarkli Bamut Minay Asi, Tingnan and Bahona the district level, the Lady Child Welfare Committee sing Asi, Mapangal Kankan and Matau Tai Hana, Social Welfare Minister A.K. Mirava in Pongdokre, Wapamasi, Protection of Children from Sexual Offences, POXO Egg 2012, Sung Juvenile Justice Egg 2015, Hiram Asigi Matanga, Pangtok Panoma, your state level workshop with the Pongdokibane. Workshop at National Commission for Protection of Child Rights NCPCR New Delhi Center Makada Manipur Commission for Protection of Child Rights na Sinduna Imphal Classic Grande the Pangtok Kibane Technical session anitona kaidok na Pangtok workshop aduda DCPCR gi chairperson Arun Mathur District Session Judge Thaubal A Guneswar amadi tongan masak na bimiyo kiana POXO ek amadi Juvenile Justice ki matangda wa ngangki Pikliba angang haibasidi apet pat laikhom baga changdamnabani aikoida makoibu semningba mawongda sembiduna tungi afaba yumbi ama oinaba achauba thaudang lowgadoribani aikoigi awang nokpoki lamdam asida nongma kangdana jatharakliba pikliba angang singda piba miwat minai sing asibu thingnaba district level singda laibiba Child Welfare Committee sing asibu mapangan kan khalanba yamna mathau tai pikliba angang haibasidi apet pat laikhom baga changdamnabani aikoida makoibu semning Ngarang numidang pung taret muktab matamda agamnom sa Permena Police Station komba Modbung Mazada Lebe Presidency College gate mamangda paun o muglum gadaba ai di yawbat TNT vomama Mafamadu the Laiba, Kunmanga Suba Assam Rifles na Tengnarakpati Mari Lena Police Station, the Pau Piduna, Asokapan Tok, the Ngak Tok Ngam Krehari. Pau Hek from Bagam Police Bomb Squad Lakton and Numidangi Pung Taramato Minute Nipumanga Sapamatam the diffuse Tauki Bagalona, Bomb Madunga Seuki Pung Amaga Minute Amataba Matamda, Supermana Turel Manak disposed Tauki. Bom Tamlamaki Taudoga Yaning the Fongdoktanangasi, Modbung Bazar the Taba community Kudimaki Masing Yam Lebu sing, Mahiro sing of the CSO sing, sing the Tolaktuna, Wakat Mifam Sataki, Wakat Mifamaduda, we condemn bomb culture, stop planting bomb at public places, bomber, identified yourself, we want to live in peace, not in pieces, Hibernaching, but Eva placard sing Sizinaki, Wakat Mifam Pumling, Matam the MLA, Namtang Haukip, Funjatang Ton sing. Yamthong Haukip Laktuna Bom Tamlam Libadubu condemned Tauki. Why Modbung has been targeted? If it bursts, it will not affect only that Modbung. So many, and the bomb where it is planted, the location is in the middle of the school. So many school is there, college is there, presidency college is there, that it has been found in time. That's why many things have been avoided, many things have been prevented. Otherwise, so many dead bodies could have been lying there here today in Modbung. Who is responsible for this? And we want the clarification from the person within 3 days. Nakalam Ramda Omega Public School and Kindergarten Mairoi Solomon Hawkin Fongdorakpada Asing Matodogase Mairoi the Akai Yamnapi Mai Masing Tamadaki Akang Nanganbigan Fongdoki Omega Public School and Kindergarten founder cum secretary Reverend Kuptang Sitlok na Fongdorakpada Bom Tamlam Libu Mapam Asi Maki School the boardinga Yamna Naknai Masada Bom Maduna Karim Pokairam Labade School Asiki Mairoi sing the casualty Yamna Toklam Gani Hari Adubulai Pavadagi Kunmanga Subasa Rifles na hana Tengnarakpatagi Asiguma Taudoksi Toki Davani Hari. Miam Tin Marak the Bom Singba Aki Tuzin Bapound Tawong Sing Asi Amuhana Taubigan Wana Magna Makatarakli. To be honest, it was a very regretful and unwanted thing that we faced last night. Disastrous life attempt that happened in the heart of Modbung. They would have suffered a lot. There would have been many weepings and tears. And in most particular, we the Omegans
we would have suffered a lot, and most of our parents would have cried. Why such things had happened today in this Modbung? I want to question the government. I want to question the authority. What is the government, what is the authority doing? Right in the city, in the heart of Imphal, it had happened, and now again it happens in our own locality in this village of Modbung. It's really a tragic thing to know that these things had happened. Masakang daba miyoy sing na singjamay okram lekay dele okram pisak singi yum gi thonganda a grenade ama thamjilam lehari grenade do ngase yupung tare tabu matamda pisaki imung manung gi miyoy sing na thengnarakpane paw hek phangbaga singway police station gi team ama laktuna grenade adu lokhat kre hari grenade thamjilam liba pisaki imung ase ngari namba amadi yonba gi karbar tawi hari Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) Manipuri amadi Mizoram na yumbu oidana numinini sumna sathagadaba aggregate revenue requirement ARR and tariff petition for distribution and retail supply business for FY 2016-17 gi matangda khana nainabagi thauram mangase classic hotel gi Regency Hall haudokre ngasi gi thauram adu domestic amadi commercial electricity supply gi SARS asi sada tara hengat nanaba MSPDCL na taurokiba proposal adu hayeng sathagadaba final hearing gi mangoinana State Advisory Committee gi mihut singa khana nanaba pangthokpa thauram ni hana JERC Manipuri and Mizoram gi chairman RK Kisorna fongdoraki State asi gi sel thumgi phibam Sadabana maram oirga MSPDCL na karamna tum koina miyamda mai marangkaina fangan bangam gadoribano haibana singba wafam kaya mifam madada khanaki karigum MSPDCL na mangjauna na khangan ba tawdana pung amagi mathakta mai tharak trabadi prepaid meter seasonary consumer sing na commission asida wakat pa yabagi hak lai haina mahakna fongdoki Maroina akhoi Manipur si akhoi economically backward oiba state amani middle class family di akhoi gi sakra ge thok toba adigi contact khar phajana toba kangu khar natna te di amna awaba pham de lebado adu na paisa do yamna hengalaga di amna wagadra haiba sing mu gi view sing du su akhoi na khanaraga masa akhoi hengaliba si yam hengat panate yamna nominal loina hengat pani haiba gi matang do discussion do buni aduga huju phodi government na p subsidy je sum kharga slow sum release or kaneba adu handara kan kano si corporation si matom da phobanga makanda corporate toksi success oye na khuna man lobdoina haiba adun projagi cooperation si amda ka lena pungama hen sangna mai mutha patar ga di advance information pi basi compulsory na pi they are liable to be this thing prosecuted adu tangai federal commission da torga khoi enforcement and leba ko adu tor complaint to hoye MSPDCL Imphal District Division Number 4 na Konba Manipuri area da prepaid connection ga mari lena miyam da sel lawkib laite hana division asigi deputy general manager L Dinesh Kumar Pause khara da sengtor ki badu laibak thibani hana Mercy Land Development Committee Manipuri na pongdorokli Manipuri da ngasi paumi singa unaba da committee asigi secretary Basir Khan hai ki bada committee asina Konba mafam da AV cable Sambagi damag yumthong kharadagi sel lauramagi damak miyamna phatuna division asigi SO yauna bab tamina kibagi tawdok media da phone kib laikrebani masida sunatana department darkar leb electric post supply torokpada staff singna lupa lising ani lauramagi wathok lairi matanga sida MSPDCL gi DGM na regular staff natraga contract oirabasu electricity ga mari lena na tharak kib miyoi sing department as ga mari lena di haiba yaro yamadi department gi staff singna Senja Thumja ki thabak tauram labadi khudak pau bibi wana advertisement tauriba du khudak lepi wana fongdoraki tang tara tarukta phagiba moigi staff singna paisa lauromba red handed pharaba adugi matungda moi DGM na akoi masi karimda staff singa mari lena de hana sengdor ko se koi thamoi sokna nungai jade Manipur gi paisa amoina ani subada akoi gi Manipur da leriba isinau sing consumer sing maruena particularly Musina Gyan Tabigabadi Sugumba, MSPDCL gi, Machin Tiba, Uidaba, Namtak Toba, Aduga, Niam the Hena, Pisa Konkunaba, Karabsana, Haraba, MSPDCL gi, Ladiba staff sing the section view. Drug abuse prevention hybrid masida no magyobe state level awareness program ma DM College of Teachers Education ki indoor hall daga sipang tokre awareness program as National Human Rights Commission New Delhi ki senthang makada Manipur University and the Department of University and Higher Education Manipur na sindu na pangtok pani ngasi ki thorma da athoiba mitung nen oina sarugya ke Higher and Technical Education ki Commissioner P Wi-Fi IAS na asiguma awareness asina
ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯁꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ NE1ꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄꯠꯃꯁ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯌꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣ ꯑꯦꯟड ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟड individual and community ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯊꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨ ꯄꯤꯕꯅꯤ Pasoi Police Station ki manung chanba New Kaitel Manbigi Market Set nupa amagi asiba haksang leiram lehari asiba haksang adunga se upung taret makhairom tarakum matamda mafam adugi mioi singna thengnarakpane yengbada Nepali manba sai humpuma romgi lenga ogida mioi adugi asiba haksang adu Pasoi Police na lokalaba matungda rims ki mok thamkre hari Lamdam asigi film industry da visual effect amasung graphics ki thak hena wangkhadan master class amu pangthokre master class ase Manipur State Film Development Society amasung Mamom Academy of Moving Image anina kusamnaduna Palace Compound leba MFDC gi preview theater da pangthoki ngasigi master class adu da filmmaker director video editor amasung visual effect mari lena bamioi singna saruk yakhi master class adu New Zealand gi Auckland based over Cause plus FX da motion graphic artist oibata natana Hollywood ki maming salaba film sing the visual effects supervisor oiba Lawrence Chandamna lauki Lawrence Chandamna class aduda saruk yakhiba mioi singi mafam na karamba matang da visual effect ki karamba software sizinagani amasung software gi manung da yawriba masak sing karamhaina sizinagani haiba gi matang da sugai na taki Howjiki akogi Manipuri cinema sidi yamna nemna lehoba akoi samsamna imungi wari liba nungsinongi wari samsamba teledrama gi level da lei bahai tare aduna Manipuri cinema si international level da thangat kya haiba taragadi tasena sigumba professionally international level da United States da China da Vietnam da ado Canada da Austria da New Zealand da singba mayam da work torba mi sing je kaurakan da raga makoina thengnak pa experience to share toragadi akoi da lei ba filmmakers sing professional sing actor director editor cinematographer mayam se soidana influence torkan da akoi punna Manipur film industry se at chakhot minar pa English singani taramari da pangthoki patara taruk sub Lok Sabha Mikhalda district mapan gi headquarter amasung subdivision office singbu PWD contractor singda emergency work on assembly sajin ki bagi ngasi faw pithok tan leriba work order amadi payment bill sing lakleba financial year faw gi manung da pithok piu hana all Manipur PWD contractors association and Manipur government ki pungning sing silakli rims amadi jenims ase drug overdose ki lying with a life saving drug Naloxone gi sendan pham oire hena community network for empowerment kon gi president R.K. Nalinikantana fongdokre lonana MRP da lupa humputara manga da gi samatara taret faw khaktamak piba hidak ase pharmacy kharada lupa lising ani da gi lupa lising taramanga faw loduna yoliba se athu matam da toktra bade akan mieng sang lagani hana fongdokre ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba madan Nalinikantana makhata na haiki bada Naloxone drug ase haukiba chahi English ani taramanga gi November tha da gi India leiba analying sang khudi makta lemna fangalagani hana India government order thokrabani adu bahauki basahi English ani taramanga gi December 12 da rims ta amadi December 13 dana zenims ta hidaga sid lawbugi paisa lawkibugi pau fangki loinen hiramasigi matangda Manipur S Control Society gi miut singa kon gi miut singa mifam pamduna asigum thawdoga sim matungda thokandana number warep lawki adu moina makhauki February 15 da rims ta dak overdose oidana pukalako patient amadagi imumanu gi mioi singdagi staff nurse amana paisa launa khangalakba kon gi members sina thengnarakibani hari Nalinikantana makha taraduna drug sizinaba singbu fatava mini khanduna tati tawoina tawbiribra natragana hospital gi staff masel pau phonu wat pagira haibadu sengdok piro haikibaga loinana asigma thawdoga se matungda thoktana mari lena authorities sing akan miyeng sangbiu hari
cases ahum khak sumaina thengnare telaba matamda atai akhoi yauduna thokriba singdudi tasengna hidak si lemna piraga kawkibra natraga lehelaga kawkibra haibagi singnaba ma laeba hidak si kawki hairaga su patient ai hidak phange haibagi signature lawbagi document leitabani sida kari haitare lana sijanaba yabagi su yam chawba maramni recommend tawgena ningise hidak si lemna angi haidana yam chawna signboard ama thetpiba staff on duty to the ningtigi hidak se sinaraga pibiba mi amagi life and death ki advantage lawraga lila sanariba moigi attitude to the drug sab amada buk si endeba adugi attitude to the aduna si yam thuna hongdokpiu Manipur Students Association Delhi Jamia Committee tha se gi hoki batang tara tarukta Delhi gi Jamia Millia Islamia gi manak leba community center park ta fake encounter as state tactics reflection on conflict and civil society in Manipur haibi ramasida khana neina gi thorom pang thokre yamna maruena fake encounter made encounter haina maming pidur state na mioi lising ka ama halak libasina Manipur se war situation amad laire haibad mayek sengna ta yaina mifam maduda khana neina ki hairi Head Constable Herojina mi halibadum matak tombu officer na ha lo haibadagi hat pani haba wapamasi hana nasu miyam na loina khangnai masi ana wafam natte hana mi madu phongdoki nan makai Ravina amada Sanjit hat pa misak sairak piyo haina launaram laga haujikna Sanjit hat pa mi thoroklo matam asida miyam gi kholaw odu na thaiduna satkre hana mi pham maduna nungnang wa phongdokre District Police Commando Imphal West na akaknaba pau mafang badagi haukiba February ki tarik tara tarukta Kaisampata leba Churachandpur parking da frisking tawbada Tuibong Churachandpur dagi United Comrade Revolutionary Army ki Selva Style Corporal Nungul Tinthang alias Athang Guite sahi kontra taret apokpa Thangzang Guite kabu ama far hena Police Department ki PRO na thadrok pasiro lamana kangalakli More ki border pillar number 80 dagi 81 fabu marakta sayanam leiba mafam Myanmar gi lambirom dagi satuna yengsin bagi ayaba Myanmar na piraktre ngasi Moregi Additional Deputy Commissioner ADCKS Gojendro Singham so Moregi Sub District Police Officer SDPO RK Sadananda Singh Survey of India Shillong gi team leader Biras Kalita yauna Myanmar gi Tamu Town gi District Commissioner You Zozo gi office ta unabu matamna high level gi ayab atu matamna pirak lagani harak badagi border fencing tawriba mafam sing haktheng na yengsil log da officer ani yengsin dana halaki bani haira cherola mada kangalakli Matanga soda break amalojake Manipur made malim gi tongan i pau single loina na ekoi break ta gyamna thuna hanjarke impact news pu mijeng ta tun lebiu Mana nungtagi chari maru marang yaw bachinjak sing siyang. Masin hakchang ki pangal amade liver sohan batana tana. Pok naba acidity chaba tumdabana chingba kya narak biya. Imana pirak hakchang ngakuk na bihidak lairisidi lipse namana basinga nungtiri party. Sanga chadrabadi sukya magya dabra. Adum na khang dramale. Masina puk naba thinbagi awaba thohan bayai. Lipse nungtagi chabana acidity chaba tumdaba khong haba yadaba phali. Aduga chak sulamale. Liver bu farabadi punsisu superhit oiri. Break matungda mayambo amana taramna okchari loinana bulletin asigi makhata pau miyamna pijari India khakta dana taramalem gi oina khwaidagi mamal hongwa smartphone Freedom 251 ngasi Noida da based of company ringing bells na launch tawkre smartphone asi subnagi lupa chani yankhai matoi khakta mokpi adu phone asi company asigi website www.freedom251.com da khakta mak book taw yagani hari phone asigi shipping charge one lupa ni phu lauri habde phone asi laiba matam du lupa sani marifutara matoi sangani
ngasi nungtil UP ki Noida da Defense Minister Manohar Parrikar na launch tawkiba smartphone ase inchi mari ki display yawbu loina na 1GB RAM 8GB ki internal storage yawbu ki mathakta 32GB for expand tawbu yai amadi 3.2 megapixel ki back camera yawri India da khwaidagi nawa smartphone singi marakta ma oiriba Oppo camera phone ki showroom ma ngasi Imphal da launch tawkre showroom ase Imphal ki Pauna International Market ki shop number 19 sell point Oppo camera phone ki North East India ki AGM oiriba Sumit Agarwal na hangdok bani Oppo camera phone ase ki tongan model kya marum som masida fangan ga dori masung Oppo Find 7 ko model asina megapixel 50 ki photo kap ngam an phone oiri Oppo camera phone ase Chinese ki electronics manufacturer ama oriba Oppo electronics na sabane loina campaign isi ki khwadi ki nawa product oina 3GB RAM oiba Oppo F1 su showroom asida fangan gani hari Nowadays, we are aware that smartphones are taking over personal cameras. Oppo is targeting the rise of India through its camera phones. The strategies include its continuous focus on mobile photography. Signifying the growing importance of mobile photography, Oppo was first to bring Ultra HD feature in India through where we can take photo up to 50 megapixel. We will be providing 1 month of replacement and 2 years of handset warranty. I hope with this, Oppo becomes the first choice for the smartphone buyers for money. System lokamati anti-tip ki feature yaur ba hero ki Mastro Ace amadi hero duet hadiba gari ani ase ingas Eastern Motors singmei rong the launch tawkre Hero Motocrop Limited ki senior area manager Rakesh Kumar amadi territory manager Bhaskar Sinha anina gari ase launch tawkibani Harib gari ani ase masu makal tarukta fangani amadi thau liter amana kilometer yankai forward chat pangamgani hari gari ani ase LX amasung VX haiba makal ani da fangangani gari ase yaur system lock ki feature asina gari ase huran nanana ba hona ba arubam ohengani hana Eastern Auto Agency ki CEO Sinam Pritam Singh na phongdoraki Hero Motocrop na puthokchaba duet scooter ama koina ngasi launch tawjari aduga hairiba gari asi khoigi metal body oiba masigi gari asi 111 cc oiba adugum loba gari ni aduga masi yamna secure oiba both side lock tawba yaba akoina Metro S haina amasu kaino tawjari hairiba Metro S asida kanagumana so saba khotpa kaino tawraga su masi hangna ba hona ba Taragasu Masiki Kanosina Gari start over Soya Yaro Aduna Ari Manipugi Hekleram Dava Uran give us Sigumato Mayam Masiki Gari the Sungtok to Oroy Small Industries Development Bank of India SIDVI Sanura Microfin Manipur na sindun Satarak Pumarisu face Financial Literacy Mars Awareness Campaign 2016 gi Taranito Suban Numit Mapung Fana Pangtokre Ngas Imphal West District Manipur gi Manuk Channel Labak Hodam Lerak Community Hall Kai Samtong Hodam Lerak Awareness Campaign asi Satha Kibane Ngasi gi Awareness Campaign asi the bank Marilana Wafam Kaya Kana Naina Ki Hari How Kibasahi English Ingani Taramanga is in Sauda Santa Krabahairoki Singdom Pok Thong Turel Macha Thong Ngamu Thong Isau Aduna Tode Krabasing Ngasifaw the Sangat Sagat Pagi Tabak Amata Pakat Pidriba Asida Singdom Pom Adel Top Youth Club Hairo Nunang Fondorokli Nongju Tha Lakringai Lomi Praja Singi Larik Tamliba Mahiro Singi Lalolitik Tauriba Singi Amadi Ana Ayaki Yeng Biduna Atu Matam the Semjin Bin Nobamari Lena Department Singi Pungning Sing Silakli, Lorena Hosek, Amukana Tabak Suba Hori Bahirok Damase, Anobu structure diagram Yauba signboard Ted Piduna, quality Yauna Sabin and Pongdorakli, Karima Damas Sab the quality control Taudana Sarabadi, Mother Tolpa of a Pataki diet Pumamak Marilena Basting the Puga Badhana section was Tamlakli. Ahanba Mr. Perfect Imphal East District Level Junior Open Bodybuilding Championship 2016 Lakli February Kunipanda Ketrigao Community Hall Pangtok Laganihana Athletic Brothers Association ABA Ketrigao Organizing Committee Secretary Thador Pasiro Lamad Kangalakli All Manipur Gymnasium Welfare Association da registered Tauraba Imphal East ki bodybuilders in the championship Sarugyab Yaganihana Serola Cinema Katarakli Lemn mid lying by camp amadi pediatric camp ama angasi wahim mamlakai community hall the pangtokre hariba camp ase Foundation for Women and Child Welfare Charitable Trust amadi Young Socio-Cultural Union
wang lekai ga punna khusam nantuna laikhidra bangam nobin gi kuntruk subum po kuman thorom mari lena pang thoki bani sarang no mioi sama mun kem adu khudong sab lauki laing bla ku mioi singa tu da lem na hidak lang tak kaya amasu yen thoki hari ngasi khoina pangthok chariba free eye check up camp amadi angang gi oiba layeng basi Foundation for Women and Child Welfare Charitable Trust amadi yang socio cultural union ani na khusam naraga lekai asida pangthok chabni Pukhau Gram Panchayat ki area manungda lambi semjilakpa yaroi haina Gram Panchayat asigi Pradhan N Bimota Devi ne thador kuchi role amada khangalakli Cycle subdivision ki Satang village tagi Khamen Lok village ta ki du lambi am Pukhau Gram Panchayat asigi area manungda semjilakli basi karam program gi makha da matau karam na semlak lambi no haibadu marilene authority na miyamda sengdoraka tambani hana se role asin makha tarakli Petrol gi mamal liter mat paisa kuntrani to hanta kre adumapu diesel gi na liter mat paisa kunipan hengat kre harib anu mamal senga se ngarang ai nongyai de sana ba hauki bane Imphal da hauzik petrol liter mat lupa yang kai manga ga paisa nipu mapan amsung diesel liter madana lupa nipu ni to ga paisa humputara matoi pire Indian Oil Corporation gi matung ina mamal hantha ba musung hengalag liba se Indian rupee musung dollar ga exchange rate khena ba gi matung inna ni hari JNU da Kashmir की आज़ादी मणिपुर की आज़ादी अमदी नागालैंड की आज़ादी हाइना यूनिवर्सिटी असी की ओजा अमदी माहिरोई खरन खोला ओइन लाउखिबबु मैतै नेशनलिस्ट पार्टी MNP ना कन्न यानिंग दो फोंदोरकली मालेम की शक्ति अमत तनसु काश्मीर नत्रग मणिपुर बु इंडिया दे खाइदो अनबु ngamloi इंडिया बु थुगाइ बु ngamloi हाइना MNP अमदी पार्टी असी की नेशनल स्टूडेंट्स विंग ओरे बु मैतै नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ना खोलाउ लाउरी बु सिंग असी की मायोक सेक्शन वा थमलकली Hauzik ngasino mongi sanabagi pauda taranitoi suba under 16 THB Sing Football Academy gi tournament da THB Football Academy A taubung ko kamadi LFA tinungai A ani mai pakre taubung ko lebe academy si sanabung ngasi sana ki tournament si taruk suba league match aduda THB Football Academy A taubung ko ki sanaroi Sekhar Ben Johnson amadi to mo na panjal amam sansinduna KLYC idel panjal ahum sinoda mighty bapiki Taret suba league match tana LFA tinungai A na Class A FC kaino bu panjal ahum anida mighty bapi bangam ki match asida mai pakrab LFA tinungai A gi panjal ahum adu NG Wi-Fi A ni folian amadi RV Sonyo na san bangam ki bani Tim taran saruk yadun pangthorok liba tournament asig hayeng sanaga da bani pan suba league ta LFA tinungai B amadi TSB Football Academy taubung ko B ga mapan suba league tana TDCFC mayang langjing amasung MSC malom ani nan lamba ta unargani RUB pungdom bam the NEYO Sanjanbam ani taruk subalamlai kendra village boys men's open 7-a-side Salo Cup football tournament ki semi-final sangkre Salo Youth Union Club na sinduna club aski sanamung na tarak liba tournament se ngasi sana ki ahum suba quarter final da RUB pungdom na YYC yorbum panjal ahum ma da mighty bi piram laga tournament se ki semi-final sang ki bani semi-final sangkraba RUB pungdom mai pan ki panjal ahum adu N Binod Kumar na panjal ani loina W Manglem ngan bana panjal amaga sanki Sathar liba tournament asigi mari suba quarter final na NEYO Sanjin Mam gi sanaroi W Kiran Zit na panjal ahum aduga T Surj na panjal amaga chanchinduna EUC Kaming Kunjawu panjal mari sino da mighty bapi ki football team kunipan saruk yadun sathar liba tournament asigi ahan semi final da RUB pungdong bam masum FC lamlai ani na tha asigi kun lamba taunargani Ahum Suba Oinam Sarli Memorial Open 5-a-side football tournament da Zone FC Asan Migai Mai Pakre tournament sing sana ki an league ta Zone FC Asan Migai sanaroi Bobby Sanana match ki kuntaruk suba minute san ki ba matangar panjal laduna KYC kaino bu panjal ama sino da mighty pi bangam ki tournament si anisable league match aduna PYYDA pangai amadi Vikas FC Singjam meng lekai anina match ki api matam da panjal ama sana bangam dana match adu draw chatki tha si taramari dagi pangtok pau ke football tournament se da team kuni thoina saruk yari aikhoi gi club singjamai oinam tingal gi sanamung da chatharak liba tournament se gi hayeng makha tab league match ani sanaragani
Hanba State Level Aribam Amutomi Sarma Memorial Color Dress Veteran Cricket Championship Trophy Thasi Kuni Thoidagi Hauragan Hari Langthabal Public Ground Amadi Luang Pokpa Cricket Stadium Ani the Sanagador Championship Basiki Group A da Model Club B Singamaka Chem Khagempali Cyclone Thangwi Banamadi Imphal West Veteran Cricket Club Loidana Group B dana Model Club A Singamaka Dynamic Sporting Union Kwakaitel Nambul Mapal Sporting Association Kha Imphal Amadi Kasa Road Athletics Union Kamnam Lerak Haidabi cricket team Nepal asina saruk yaragan haina championship asigi convener na thadrok pasi role amada khangalakli HLC Hodam Lerak Hanma Youth Integration Club Kaisamthung Maning Longjam Lekai under 21 4 men's aside football tournament ki final sangkre tournament se inga se sana ki Hanma semi final match aduda HLC Hodam Lerak Sanaroi Sester Amadi Rove Anina match ki Taramatoi Mdi Yankai Marisu minute san ki Panjal Ani aduna Klasa FC Kaino Panjal Ani Amada Mighty Piram Laga final sangmangam ki bane semi-final match as the mighty over Klasa FC Kaino Yamatangai Panjal Laduna match ki Kuntaret Suba Minita Prio Burton Sanki Club asina singuna sathrak tournament se the football team Tarani to Sarugyari Hayang Sana Kadabanisu semi-final da YICB Kaisamtung Longjam Leka Yamadi NFC Sagolbun Moirang Lerak Ani Lamba Taunaragani Matang sa bulletin ase tension jadring ngmawainana marui pausing amuna thamjari Hauki basai manga asida Manipur health sector gilam de khumang chausi ngam lehana health minister Punjatan Tonsing Fongdokre Hayeng dagi haugatar ba assembly mi fam single local TV channel single live broadcast tawduna government miyam gidam kari tawri bi habit khangan yohana MLA KH Joy Kitchen Fongdorakli Amasung angang sing da satarag da miyod minaya si tingnan ng buhona ba child welfare committee sing mapangal kagkat ang matawtay hana AK Mirabai Fongdokre